Mantap bersin pokok Motorola Edge 15 Pro. Ade, function name ha? Ade, finally guys, alhamdulillah ya. Function name. Oh, charger ni, oh headphone charger, charger. Kamera. Ni kamera ni front camera day 50, back camera day 15 megapixel. Ma guys, so macam doon, video doon, pro doon, scan doon, aku pesan klik, foto. Itu result yang terlihat ini back camera. Mantap ni salah RAM don RAM journal phone day RGB plus 4GB boost. Kamera front camera day 50 MP, rear camera day 50 MP plus 30 MP plus 10 MP. Display ka 12712 into 320 display resolution. Kawan mo guys. Ito. Okay. Kalau tip-top bed ini waterproof mo kan ya? Waterproof deh. Wireless charging, wireless da filter ban. So pack bencas ne cas binaden ru kebiang deh. Kalau deh mah. Minta nandon offer guys, dah visit online minta video bed. Lakin hajar pak. Kita kerja din video offer minta. Visit offline ke nanti udah kalau teman-teman ada offline di pembelian ni. Sini den guys di YouTube no. Kan itu kamera. Cash nih. Salat sakoman mo guys. Charger udah ha satu. Udah charger jangan ada 125 watt charger. Itu guys. Ini charger kamu. 125 watt charger mah. 125 watt charger guys. Biasa. Daca stang apa 10 menit ladap cas guys, ladap 10 menit. Ni Tesla charger teh. Ani simple dap tele. Ni Tesla. Salat mah sate ru firu dan bisa tet nak kloi. Lap do puja teh ada offer. Untuk hi tu lah pun simul pun lah pun sim. Ben Tesla smooth ha. Processor dari Gen 3 mo kan ya, Snapdragon dari Gen 3 processor, tip-top di Tesla. Ish. Tanto guys. Ma